Yes, reka nongere mbasuze rero mwese kandi mbifurize ibihe byiza bakomeje kubana natwe ndetse n'abakomeje kudukurikira. Tubaha ikaze hano ku Karabo TV. Reka mbabwire ngo mumpe akanya gato yambagezeho ano makuru akomeje kuvugwa muri kano kanya. Kuri uyu wa kane turi ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025. Ikaze kuri mwese. Muri aya makuru ndaza kukubwira ko mu gace ka Katana hano muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kugaragara ibitero bikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zongeye kuyobora ibitero biremereye cyane byongeye kwibasira igice cya kirimo amapozisiyo y'ingabo za M23, aho bivuga ko ingabo z'u Burundi ndetse n'abazarendo na FARDC bafite umugambi ndetse n'intumbero zo kugerageza kwambura M23 igice cyano muri kuri kino kibuga cy'indege cya Kavumu nkuko bigaragara. Kugeza ubu byamaze kwemezwa neza yuko ari imirwano yaje kuberamo ibintu bikomeye cyane, kuko abasirikare benshi baje kugenda bahaburira ubuzima nkuko bigaragara. Amakuru kandi atugera akomeza gushimangira ndetse anemezwa na societe civile, yemeza neza yuko muri iki gice hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, mu gihe n'ubundi mu minsi mike ishize nabwo hongeye kugaragara urundi rugamba aho ingabo z'abarundi zongeye gukubita babaza uyu mutwe wa M23. M23 ikomeje gushakisha uburyo bwose yakomeza guhangana n'ibi bitero ndetse nayishaka kwagura ibindi bice, mu gihe kugeza amagingo ya ngaya nabo bongeye guca amarenga yuko bashaka kwigarurira iyi Uvira isa nayo iri mu maboko y'abarundi. Abarundi nabo bakaba barakomeje kugenda bibamba bakagaragaza ko badashobora kuzatakaza iki gice byanze bikunze, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Muri aya makuru rero kandi ndaza kugenda nkubwira ndetse nanakubwira yuko SADC cyane cyane ingabo zo muri Afurika y'Epfo zizwi ku izina rya SADF zazimaze igihe ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bigo bya Mubambiro n'Igoma, noneho zigiye gutangira gutaka kandi nazo zigomba kunyuzwa ku butaka bw'u Rwanda. Ziranyuzwa ku butaka bw'u Rwanda mu gihe rero habanje gutwarwa ibikoresho bya gisirikare byifashishwaga n'izi ngabo ziganjemo izaturutse muri Afurika y'Epfo kuko ari nazo nyinshi, hagakurikira izo muri Tanzania ndetse na Malawi nk'uko bigaragara. Nyuma y'uko ubutumwa bwabo buhagaze nk'uko twamaze kugenda tubibagezaho, uko bagiye bataha cyangwa se uko bagiye bacyura ibikoresho, ngira ngo murabizi yuko twagiye tubigarukaho mu buryo burambuye cyangwa se mu buryo bwimbitse. Ubwo rero munyemerere turebere hamwe, ni nako nongeye kubasuhuza ndetse no kubifuriza ibihe byiza abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Ndabashuje mwese kandi mbifurije ibihe byiza, mbifurije gukomeza kumererwa neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero, by'umwihariko abari hano mu Burundi, abari mu Rwanda, abari mu karere k'ibiyaga bigari, abari bwota amasimbi mu bihugu bya kure, mbifurije ibihe byiza. Mumeze mute aho muherereye? Abantu bari Zambia ndabizi mu mudukurikiye rwose, nagiye nanababona bakomeje kugenda babana natwe cyane, witwa Mugisha Aimable ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uwitwa Solange King uherereye Igoma. Aba bose ni bamwe mu bantu bakomeje kugenda batwereka ko bari kumwe natwe. Namwe ahandi muherereye mutubwire uko mumeze naho muherereye, hanyuma dukomeze kubana muri aya makuru. Ndagushimiye wamaze gukanda subscribe ugafungura n'inzogera, nawe nimba ari ubwa mbere ugeze hano biryenze gutyo kugira ngo ibintu bisheho kugenda neza cyane. Niba utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, reka nkubwire ngo komera kandi wihangane. Uyu mwanya n'ibintu bitameze neza ejo birahinduka bikagenda neza cyane. Ni imirwano ikomeye cyane yongeye kumvikana muri iki gice cya Katana, muri aka gace k'Ikatana rero muri Kivu y'Amajyepfo. Mu minsi ishize nabwo twagarutse ku operasiyo yahabereye ingabo z'abarundi zongeye kwiyandagaza maze zongera gukora amateka akomeye cyane. Birasa naho ingabo z'abarundi arizo zikomeje kwigaragaza imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba, mu gihe ku rundi ruhande rw'ingabo za Kongo bakomeje gukora ibishoboka byose nabo rero ngo bakomeze gufatanya. Uyu mutwe wa M23 nawo gusa ukaba usa n'uwabimenye, bikaba byemezwa ko uwakomeje kuzana ibikoresho byinshi hano muri iki gice. Bivuga yuko rero hari operasiyo yatangiye ngo igomba kuzamara byibuze iminsi iri hagati y'itatu ndetse n'iminsi 5 ku ruhande rw'ingabo z'abarundi, aho ngo biyemeje kwambura M23 ikibuga cy'indege cya Kavumu hano muri Kivu y'Amajyepfo. Bivugwa yuko rero iki kibuga cy'indege cyaba kizwi cyane n'ingabo z'abarundi kuko abarundi bari mu bantu bamaze igihe bagicungiye umutekano ubwo M23 yari itaragifata hano muri Kivu y'Amajyepfo. Mu mirwano yaturutse za Goma ikamanuka muri teritwari ya Karehe, amakuru dufite, amakuru dukomeje kugenda twakira nuko kugeza amagingo yangaya ibikomeje kugaragara cyangwa se bikomeje kugenda bitangazwa byose bishimangira ndetse bikanerekana neza yuko noneho by'umwihariko izi ngabo z'abarundi ngo zaba zishaka
gushaka kwihimura ndetse no kwisubiza inyuma uyu mutwe wa M23. Ibi biri ukunguku kandi mu gihe uyu mutwe wa M23 ngo waba nawo urimo gushakisha ubundi buryo ndetse n'inzira wabicishamo kugira ngo winjire muri iki gice cya Uvira ikomeje kugenda igenzurwa n'abarundi ndetse n'ingabo za Kongo. Amakuru dufite nuko kugeza ubu ngubu rero M23 kandi ikomeje kurwana inkundura kugira ngo yigarurire kino gice cyo muri Katana. Nanone hariho igice giherutse kwigarurwa n'ingabo za Kongo cyane cyane n'ingabo z'abarundi, bakaba bari gushaka uburyo bahigarurira mu gihe babona yuko mu gihe batafata n'ubundi bishobora kuzavamo ibibazo bishobora kuzatuma n'iki kibuga cy'indege bagitakaza nk'uko bigaragara. Mbibutse ko M23 iyo ifite iki kibuga cy'indege cyo muri Kivu y'Amajyepfo cya Kavumu, ikagira n'ibindi bice bimwe na bimwe by'ingenzi harimo nka Bukavu ndetse bakagira n'ibindi bice cyane cyane birimo nka za Kamanyora ndetse n'andi nk'uko bigaragara. Bivuga ko rero hari ababonye ibikoresho bya gisirikare biri kuza ari byinshi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibingibi rero n'ubundi bikaba bikomeje kugenda bitera impungenge, cyane cyane bikaba bihamiriza bamwe mu Barundi n'abandi bagiye batandukanye yuko intambara ishobora kuza kwaduka uko byagenda kose. Icyakora amakuru dufite dukesha amasoko yacu mu ngabo z'u Burundi FDNB yemeza neza yuko abarundi nabo bakomeje kwitwara neza ndetse ngo nta nubwo bafite uyu mutwe wa M23. Hanyuma nyemerera twinjire kuri SADF nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Igisirikare cya Afurika y'Epfo SADF cyatangaje ko rero kuwa gatanu tariki ya 13 Kamena kizakira icyiciro cya mbere cy'abasirikare bari baroherejwe kurwanya umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. SADF yemeje aya makuru rero biciye mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatatu hari ku itariki ya 11 Kamena uyu mwaka wa 2025. Muri iri tangazo igisirikare cya Afurika y'Epfo SADF cyavuze ko bari abasirikare bazakirirwa ku birindiro by'ingabo za Afurika y'Epfo n'ubundi zirwanira mu kirere nk'uko bigaragara biherereye mu mujyi hano muri Afurika y'Epfo. Bazagera muri biriya birindiro n'ubundi isaa sita zuzuye z'igicamunsi bakirwe na Minisitiri w'Ingabo za Afurika y'Epfo zaba ari kumwe n'abandi bayobozi bakuru mu ngabo z'iki gihugu zizwi nka SADF. Mu mpera za 2023 nibwo Afurika y'Epfo rero n'ibihugu bya Malawi ndetse na Tanzania bari barohereje cyangwa bararungitse ingabo muri RDC, ingabo zo kujya nyine gufasha leta ya RDC kurwanya M23 biciye mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC. Muri Mutarama kandi uyu mwaka ingabo za SADC, FARDC ndetse na FDLR ndetse n'abazarendo n'ingabo z'u Burundi n'abacancuro b'abazungu batsindiwe na M23 mu mujyi wa Goma, bituma uriya muryango n'ubundi ufata icyemezo cyo gucyura ingabo zawo. Icyakora ku rundi ruhande ingabo z'abarundi birasa naho zitari ziri muri inkubire cyane kuko ibyiciro byinshi cyangwa se umubare munini w'abasirikare b'abarundi baherereye muri Kivu y'Amajyepfo, aho ahubwo bakomeje kubuza umutwe wa M23 gufata kiriya gice. Ziriya ngabo rero zigiye gutaha nyuma yuko kuva muri Mata uyu mwaka SADC yari irajwe inshinga no gucyura ibikoresho bya gisirikare yari yarohereje muri Kongo ibinyujije by'umwihariko ku butaka bw'u Rwanda nk'uko bigaragara. Benshi bakomeje kugenda banatekereza banibaza neza yuko SADC nitangira gutaha cyangwa se ninahagarika imirwano ibindi bice byose bisigaye byo ku butaka bwa Kongo bishobora kuzafatwa mu buryo bworoshye, ariko kugeza amagingo aya ngaya ibikomeje kugenda bigaragara biremeza neza yuko ingabo z'u Burundi zikomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu gucunga amahoro n'ituze ndetse n'umutekano. Kugeza ubu rero turakomeza kubakurikiranira hamwe rero ibigendanye no gutaha kw'izi ngabo, byanze bikunze tumenye byinshi birambuye kubigendanye na zirangabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Munyemerere ngaruke kuri iyi nkuru nayo ikomeje kugenda ivugwa cyane birumvikana. Leta ya Congo Brazzaville kwa Denis Sassou Nguesso ivuga yuko yashesherera amasezerano yo kwatira ubutaka kompanyi zo mu Rwanda kugira ngo rero zakorere ibikorwa by'ubuhinzi, nyuma yuko rero igihe ntarengwa zari zarahawe cyo kuba zatangiye imirimo kirenze nk'uko bigaragara. Ayo masezerano yo muri 2022 yari yateje impaka muri Congo Brazzaville n'impungenge ku muturanyi wayo wo hakurya y'uruzi rwa Kongo
nk'uko bigaragara. Umuvugizi wa leta ya Kongo Thierry Mongala yavuze ko iyo dosiye yarangiye nyuma y'uko itariki ntarengwa ya 8 Ukuboza nk'uko bigaragara cyangwa se kwa 12 2024 irenze by'umwariko imirimo itaratangira. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabwiye BBC Gahuza Miryango mu butumwa rero bwanditse ko ntacyo kubivugaho. Inyandiko igaragara nyene ku rubuga rwa ambasade y'u Rwanda muri Congo Brazzaville isubiramo rero amagambo yo wari ambasaderi avuga ko ubwo butaka n'ubundi bwari mu rwego rw'ubufatanye hagati y'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere cooperation sud nk'uko biboneka. Yongera ko kandi u Rwanda rwari rwiteguye gukorana na Congo mu iterambere ry'ubuhinzi. Mu kiganiro n'abanyamakuru kwa gatanu Mongala yavuze ko impamvu iby'ubwo butaka nyine byarangiye ari uko rero na Minisitiri w'Intebe Anatole Colnet Makoso yari yarabivuze ko zari impushya rero n'umundi z'agateganyo, ni impushya rero zoroshye zigira ibyo rero zikurikirana, impushya zoroshye nyine zishingira ku kuba rero kompanyi z'u Rwanda bireba zigira ibyo rero zikurikiza cyangwa se ibikorwa runaka zikora. Rero ngo twari dufite itariki ntarengwa y'umunani z'ukwa 12 kandi mwumve ko kuba iyo tariki y'Ukuboza itaragize rero igikorwa gihuje kijyanye rero no ku ruhande rwa kompanyi bireba. Minisitiri w'Ubutaka Pierre Mabila wari waratanze izo mpushya rero n'undi mu izina rya leta yamenyesheje abafatanyabikorwa ko n'ubundi zasheshwe. Uwo muvugizi wa leta ya Congo Brazzaville kandi yongeyeho ati dosiye yiswe y'ubutaka bw'u Rwanda muri Congo Brazzaville yararangiye kubera yuko abafatanyabikorwa bikorera n'ubundi ku giti cyabo bireba bananiwe gushyira mu bikorwa rero inshingano zabo. Yarasheshwe nyuma y'itariki 8 Ukuboza binyuze mu butumwa rero bwatanzwe mu izina rya leta bugenewe nyine za kompanyi bireba butanzwe na Minisitiri w'Ubutaka nk'uko bigaragara mu nkuru. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu nkuru yacyo muri Mata umwaka wa 2024 ikinyamakuru Le Ecosse du Congo Brazzaville cyatangaje ko ubwo butaka bwari bugenewe rero ubuhinzi n'ubworozi mu ntara ya Brenza ni mu majyepfo y'igihugu buri ku buso bwa hegitari bwa hegitari bigera kuri miliyoni 10 bwa hegitari ibihumbi 11 birengaho ni kuri are 52 ndetse na santiyare 53 nk'uko bigaragara. Bwari bwatewe rero kwatira nyine sosiyete ya kompanyi ya Eleveco Congo nk'uko bigaragara mu gihe cy'imyaka 20 cyashoboraga rero kongerwa nk'uko icyo kinyamakuru cyakomeje kugenda kibivuga. Radio RFI y'Abafaransa yo yatangaje ko iyo kompanyi ari ishami rya kompanyi y'ubucuruzi nyine nk'uko bigaragara y'ishyaka rya FPR riri ku butegetsi mu Rwanda. RFI yanatangaje ko icyari giteye impungenge ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo umuturanyi wa Congo Brazzaville ari amasezerano ajyanye n'agace kihariye rero ku bukungu nk'uko bigaragara. Ubutaka bwo muri ako gace kari mu ntera ya kilometero 70 mu majyaruguru ya Brazzaville ku nkengero y'uruzi rwa Congo. Witegereje Kinshasa bwari bwatewe rero n'ubundi bwari bwaratiwe nk'uko bigaragara nk'uko iyi radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI bitangaza. Kinshasa ndetse na Brazzaville niyo mirwa mikuru n'ubundi ya mbere ituranye cyane ku isi itandukanywa n'uruzi rwa Congo. Ntibisobanutse niba rero hari isano iri hagati rero y'izo mpungenge za Kinshasa n'ihagarikwa ry'amasezerano y'ubutaka hagati y'u Rwanda ndetse na Congo Brazzaville. RDC oni n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi byakomeje kwibasira ndetse no gushinza u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa wafashe imijyi ya Goma ndetse na Bukavu n'ibice byinshi mu burasirazuba bwa RDC bukungahaye ku mabuye y'agaciro, ariko u Rwanda rwama rurabihakana rukabitera utwatsi rukavuga ko ntaho ruhuriye n'ibyo bibazo bira ku butaka bwa Congo. U Rwanda na Congo Brazzaville bisanzwe bifitanye umubano mwiza. Muri Nyakanga
ubwo ni mu kwezi kwa 7/2023 perezida w'u Rwanda Paul Kagame yambitse mugenzi we rero wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso wari mu ruzinduko i Kigali rero umudari w'icyubahiro witwa Agaciro, amushimira ubuyobozi n'ubwitange bihebuje mu kubaka Afurika ihamye kandi iteye imbere kurushaho. Ngayo nguko mukanya turagaruka ku byimbitse muri aya matora. Hari bamwe bakomeje kuduhereza ibitekerezo, ubwo nabari mu Burundi batubwira ko amatora yagenze neza, hari n'abandi bavuga yuko aya matora atigeze agenda neza. Muranyemera tubigaye ko tubisesengure, nuko mbashimiye, nuko nanzuye kandi tugaruke mu kanya.